Yes, bibe byiza kanizere ko umeze neza aho uherereye hajya hatandukanye, nizera ko imbaraga z'Imana ndetse n'ubushake bwayo bukomeze kugenda bukuba hafi. Ndaje ngo twongeye twigane kuri Premier League, tugiye kuganira ku makipe abiri ku mukino by'umwihariko waraye ubaye kurani rw'ikipe ya Tottenham Hotspur yari yakiriye ikipe ya Manchester City, ndetse twongeye tuganire ku ikipe ya City by'umwihariko turaza gukomoza kuri ekipe ya Arsenal amagambo Pep Guardiola yaje kuba ayitangazaho nyuma yuko ikipe ya Arsenal yari imaze kuba ishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati yayo hasigaye imikino 14 yo gukina muri Premier League. Ni byinshi turi buganeho kuri uyu mukino, gusa turaza kurebera hamwe n'amakuru arimo aravugwa muri ikipe ya Manchester City by'umwihariko mu mikino igiye kuza muri Premier League ndetse no muri Carabao Cup. Icyo usabwa n'ubundi ni ukubana natwe muri iki kiganiro, ndetse ukibuka kuba wakora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, ndetse ukibuka no gukanda ku nzogera. Reka nze tubyijemo neza 5-5 ndetse tuze turebere hamwe muri rusange uyu mukino uko wagenze. Nguhaye ikaze rero. Wari umukino ukomeye ku mpande zombi by'umwihariko kurani rw'ikipe ya Manchester City yari yideplashije ijya kwa Tottenham kuri Tottenham Hotspur Stadium. Wari umukino ukomeye kuko murabyibuka ko muri Fazale ikipe ya Tottenham yabashije gutsinda ikipe ya Manchester City, ndetse isanze mu rugo itsinda ibitego 2-0. Rero ikipe ya Manchester City ibizi neza ko ikipe ya Arsenal yari yaraye inyagiye ikipe ya Leeds United ku munsi wo kwa gatandatu ibitego 4-0. yari bizi neza ko nta kosa igomba gukora imbere ya Tottenham Hotspur. Wari umukino ukomeye, gusa no kurandi rw'ikipe ya Tottenham umutoza Thomas Frank yabizi neza ko umubano wiwe n'abafana b'ikipe ya Tottenham utari umeze neza nyuma yuko yari amaze igihe atameze neza atsindwa buri munsi, ndetse ikipe ya Tottenham ikomeza kugenda idropinga ijya hasi ku rutonde rwa Premier League. Umutoza Thomas Frank none bikaza bizamura mudu mbi yo kuba ari umutoza byagaragaye yuko afitemo akantu ko gukunda ikipe ya Arsenal, gusa hari abantu bari bazi neza ko ashobora kuza kugora ikipe ya Manchester City arimo arabikorera ikipe ya Arsenal. Ibyo ngibyo turaza kubigarukaho nyuma y'ibyabaye nyuma y'umukino, ariko reka tumanze twinjire neza mu mukino. Wari umukino ukomeye, ikipe ya Manchester City yatangiye idomina nko mu minota 11 ya mbere, ndetse nabwo yaje kuba ibonamo igitego cyaje gutsindwa na Ryan Cherki kabisa. Igice cya mbere kigitangira bituma ikipe ya Manchester City itangira na icyo nakwita nk'imbaraga ndetse no composure no gutuza hagati mu kibuga mu mukino mu gice cya mbere. Ku minota 44 kuri passe ya Erling Braut Haaland yaje kuba ahereza umupira Antoine Semenyo aza gutsinda igitego cya kabiri cyiza cyane, byatuma ikipe ya Manchester City ijya kuruhuka iyoboye umukino, ndetse ntekereza ko abenshi bari batangiye gutekereza ko wenda usibye ko ikipe ya Tottenham yaza gukora comeback, ariko ugiye kureba usibye byayindi bijya biba muri Premier League abenshi twa expectingaga ko ikipe ya Manchester City yasoje game. Manchester City yaje guhura n'urufa gusenya nkuko twari tubimenyereye. Ugiye kureba Pep bitewe n'ikibazo cy'imvune kiri muri ekipe ya Manchester City, mu gice cya kabiri yaje kuba ibura imbaraga ndetse ibura control hagati mu kibuga, ndetse iza kubura composure gutuza hagati yayo. Ikipe ya Tottenham yaje gutangira igice cya kabiri ibataka ibotsaho umuriro, byaje gutuma uwo bita Dominic Solanke ku munota wa 53 aza guterekamo igitego cya mbere cyo kwishyura, bituma none ikipe ya Tottenham yisiga insenda ishaka uburyo yishyura, gusa umuzamu ikipe ya Manchester City aza kubabera ibamba. Ku munota 70 byaje kwanga akagozi karacika, nanone Dominic Solanke aza kwakira umupira aza kuwutera ahagaze hagati y'abakinnyi babiri barimo Rodri, hagati y'abakinnyi babiri aza kuwuteresha agatsitsino. Ni nayo foto ya trendinze, umupira yateresheje agatsitsino, yirukanse baro arayisiga, ariko asigaza agatsitsino agatera baro, umupira uragenda urenga Jegi Donnarumma uragenda wisekura mu izamu. Igitego cya kabiri kuri ikipe ya Tottenham Hotspur byaje kurangira ari n'ibitego 2 kuri uyu mukino. Nyuma y'umukino rero hagiye havugwa byinshi bigiye bitandukanye, ndetse hari n'amagambo Pep Guardiola yagiye atangaza, ndetse yaje no kuba agaruka ku kuntu ikipe ya Manchester City irimo iragorwa cyane no kuba ifite abakinnyi basaga ku 10, imvune z'abakinnyi 10 bari hanze y'ikibuga. Gusa n'ikipe ya Tottenham Hotspur nayo irimo iragorwa cyane n'imvune zayo nyinshi cyane, nanone birimo biratuma itabona resultat. Nyuma y'umukino abenshi batangiye kuvuga ati ikipe y'Irondele
ikomoka mu muryo umwe n'ikipe ya Arsenal, nubwo bangana cyane ariko ibakoreye faveur, kuko ikipe ya Tottenham yatumye ikipe ya Manchester City idropinga amanota 2, itakaza amanota 2, byongera ikipe ya Arsenal kuba yakomeza kuyobora urutonde rw'agateganyo rwa Premier League. Kubu ngubu harimo amanota 6, ubwo bisaba ikipe ya Arsenal kuba yatsindwa imikino 2 turi buze kwinjiramo neza 5-5. Nyuma y'umukino mpereye ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham Hotspur, Thomas Frank yaje kubatangaza amagambo ndetse anavuga yuko byari bigoye ndetse kuba anganyije n'ikipe ya Manchester City bigiye kongera bikazamura mood muri squad, ndetse yuko anishimiye yuko noneho abafana hari ukundi kuntu bongeye bakaba banamutekerezaho nyuma yuko bigeze kumubuwinga, ariko ubu ngubu wabonye ko abafana b'ikipe ya Tottenham basohotse muri stade bishimye cyane. Noneho ku ruhande rwa Pep Guardiola yaje kuba atangaza amagambo, gusa nafashe amagambo y'ingenzi turi buze kugarukaho. Pep yavuze ati we can't get rid of Premier League with 40 games to play, we have 9 or 10 players out. Yagarutseho yuko nanone batari bava muri Premier League ko hagisigaye imikino 14 yo gukina, kandi arongera anakomoza ku bakinnyi 10 bari hanze bitewe n'ikibazo cy'imvune. Yongera avuga yuko bafite umukino ukomeye uzabahuza n'ikipe ya Newcastle kuri uyu wa gatatu wa semifinals muri Carabao Cup. Ni umukino uzaba ukomeye, kandi ikindi yavuze yuko the hope to catch Arsenal is always there, we have difficult for many things. Yavuze yuko kuba bakongera bakagaruka kwirukanka kuri Arsenal biracyashoboka ko haracyari imikino myinshi yo gukina, ariko nanone bavuga yuko hari ibintu byinshi bibagora. Abenshi mbere y'uyu mukino bavuze yuko kuba ari nk'ikipe ya Manchester City yavuye yari imaze gukina UEFA Champions League, yaratakaje abakinnyi benshi bavunitse, none ukongera ukagaruka ku rugendo bakoze bava merekeza gukina n'ikipe ya Tottenham. Ni byinshi yagiye agarukaho, ndetse anagaruka ku bintu by'imvune byatumye ikipe ya Manchester City itakaza aya manota 2 inganya n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Gusa nyuma y'ibi ngibi abenshi batangiye kuvuga ati Pep noneho si yaba agiye kuva ku gikombe, kuko Pep impamvu yagarutseho kuri uyu mukino bafite muri iyi weekend bafite hagati muri iki cyumweru ku munsi wo kwa gatatu, ni umukino uzaba ukomeye, ni kimwe cya kabiri, ni umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri cya Carabao Cup. Umukino ubanza batsinze ikipe ya Newcastle, ariko barabizi neza ko Newcastle ishobora kubagora nubwo bazaba bayakiriye kuri Etihad Stadium. Barabizi neza ko ikipe korogana, noneho bagahita biye deplacer kwa Liverpool. Ni umukino uzaba ukomeye. Liverpool ikomeje navuga ko yongeye kugaruka mu bihe byayo, irimo iratsinda umuhisi n'umugenzi, ko mu mukino wabaye muri weekend batsinze ibitego 4-1. Liverpool yongeye kugaragaza urwego ruri hejuru cyane bwatsindaga ikipe ya Newcastle ibitego 4-1. Ukongera ugatekereza ati nyuma ya Liverpool ikipe ya Manchester City irabizi neza ko ikipe ya Arsenal muri retour yarangije gukina n'ikipe ya Aston Villa, yarangije gukina n'ikipe ya Liverpool, isigaje ikipe ya Chelsea ndetse na Manchester City. Pep Guardiola aracyatekereza yuko ikipe ya Arsenal ishobora kuba yatakaza amanota kwa Chelsea ndetse no ko bashobora kuzihurira, ariko Arteta nawe arabizi neza ko nta kosa agomba gukora. Manchester City wenda iracyafite ibibazo by'imvune, ariko Mikel Arteta we usibye Bukayo Saka wagize ikibazo cy'imvune kwa gatandatu, arabizi neza ko nta rindi kosa afite ryo gukora. Afite squad yuzuye, yagize byinshi yigiraho kuri mukino w'ikipe ya Manchester United, na nyuma ya ubuyobozi bwa Arsenal bwaramwegera bumubwira yuko nataramuka abahaye igikombe uyu mwaka ibyo bishobora kuzaba birimo birajya ahabi. Gusa ekipe ya Manchester City irabizi neza ko baramutse batwaye wenda nk'iki gikombe cya Carabao Cup hari indi mood yahita igaruka hagati mu bakinnyi, ariko iki gikombe na Mikel Arteta aragishaka ku bibino bwiza. Afite ikipe ya Arsenal, afite ikipe ya Chelsea, Arsenal ifite gukina na Chelsea kuri wa kabiri isaine z'ijoro, gukina semi-final n'ikipe ya Chelsea ku mukino ubanza kuri Stamford Bridge yatsinze ibitego 2-0. Arabizi neza ko nawe nta kosa iki gikombe aramutse akizanye cyakongera morale ndetse kikaboostinga uko guhuza hagati y'abakinnyi. Ni Manchester City gato ngaruka kuri Tottenham, utuntu duke yangiye kuvugaho twatumye turi buze kugarura mood hagati muri ekipe ya Tottenham, turi buze kuba twakongera icyo navuga ni nk'imbaraga ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham Hotspur.
umutoza Thomas Frank arabizi neza ko amaze igihe atawubanye neza n'abafana b'ikipe ya Tottenham Hotspur, ariko nanone kuba kuri rw'ikipe ya Manchester City none twabuze Erling Braut Haaland ubasha kuba yatsinda. Gusa muri uyu mukino nari nabonye ko Pep Guardiola yari yafashe Haaland ndetse na Antoine Semenyo arabahuza kugira ngo baze kuba bamushakira ibitego. Gusa byaje gukunda nko ku gitego cya kabiri Haaland umupira yahaye Antoine Semenyo, ubona ko ni bond ishobora kuzahuza, ariko nanone kubura kwa Haaland kudatsinda ibitego kwa Haaland birimo biratuma ikipe ya Manchester City isufra cyane muri iyi mikino irimo iragenda iba ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City. Nanone ugiye kureba ekipe ya Manchester City mu mikino imaze igihe ikina, ni ikipe ya Manchester City irimo irabura gutuza ndetse no kuba yakontorora igice cya kabiri. Igice cya kabiri ni kimwe mu bintu birimo biraha pressure ku rwego rw'ejuru, n'abayibonye ku mukino batsinzwe muri ikipe ya Manchester United. Igice cya kabiri nibwo ikipe ya Manchester City iri kuba yatakwa cyane, abenshi bakabihuriza yuko nta bisubizo bya hatari Pep Guardiola ari kuba afite kuri bench ku buryo yagira impinduka yakora muri ekipe ya Manchester City zikaba zamufasha kuba yasoza umukino. Nanone kuri ikipe ya Tottenham Hotspur kuba batsinze ibi ngibi birahita navuga ko none nka cake ikipe ya Manchester City ihaye uyu mutoza Thomas Frank. Byavuzwe yuko hajya hanasohoka amafoto arimo aranywera igikombe, arimo aranywera agakofi mu gikombe kiriho logo ya Arsenal. Ni foto ya trendinze cyane ndetse n'abafana ba Tottenham Hotspur baje kubirakariramo baramutuka baragira gute, ariko byo byonyine kungana n'ikipe ya Manchester City, ikipe itari muri condition nziza nayo ifite abakinnyi benshi barwaye. Nekeza ko none ni akantu keza ku mutoza Thomas Frank. Ikindi cyanyuma navuga ati nuguhereza credit umusore witwa Dominic Solanke. Dominic Solanke yatsinze igitego cya kabiri, ariko Xavi Simons ndetse na Conor Gallagher nabo bari mu kibuga kuko nabo bari bafite ububasha bwo kuba batsinda icyo gitego, ariko nanone akaza kuba yatsinze iki gitego nawe ni ukumuhereza credit kuba yafashe ikipe ya Tottenham kuba bakiringa game hakiri kare, nubwo batatsinze umukino, ariko kuba yongeye agatanga kuba banganya kuri rw'ikipe ya Tottenham Hotspur. Nanone ni Tottenham itari imeze neza muri iki gihe kuko ntabwo ari guperforminga neza, yaherukaga kunganya na Bane ndetse igatsindwa na Wolves ndetse na Sunderland. Ibi ngibi bitabikwereka ko umutoza Thomas Frank yarari ahantu hatari heza cyane mbere yuko uyu mukino uba. Gusa kuri ubu ngubu ntekeza ko ikipe ya Tottenham yongeye kugaruka, ibi ngibi birayizamura mood bitume yongera kuba yazamuka ku rutonde rwa Premier League, ko nta nubwo yari iri no muri top 10. Ubu ngubu ku rutonde ruhagaze muri Premier League, ikipe ya Arsenal ni ya mbere n'amanota agera kuri 53, ikipe ya Manchester City ni ya kabiri n'amanota agera kuri 47. Ikipe ya Aston Villa yatakaje ku munsi w'ejo n'ikipe ya Bournemouth yatumye iyitsinda igitego kimwe ku busa, yo yagumye ku mwanya wa gatatu n'amanota 46. Ikipe ya Manchester United ikaza ku mwanya wa kane n'amanota 41. Ikipe ya Chelsea ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 40. Ngaho nguko rero reka ngushimire nshimire twabanye muri iki kiganiro, nshimire wowe wamaze kuba wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora kwayikora nonaho, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Igihe umva Nebo Fabrice in the sport move, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.